HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni main sim sagi ni ko a Eimi Times sa kun chule banu Thusoh chum ke lakhom phabe ho Rashtrahit Sarva Pari Sangathan RSS le akisam kai pi Hindu organization som ngalang in Chalo Manipur timin pana kuki zote chena thing hangama kizo na nei a displaced mele ho a chenna wina nung chen sa ding to gon ane uhi kuki impi Manipur kimin dem na sangta ni zir hi hetabang to gon he chamna hangsam mala Manipur ki buina hin ho si sa che ding chele gala torza hu ho si che zo ding hi tin kim thuso chun asajin hi haulebi min pan a kizo na nei ding giti hi china alupon thilgim nei ta zo so ding hi Chalo Manipur ti amin sa kizo na nei ding giti zong hi mel heite kuki zo cha te agama polo din to gon hi bovin kina ki bo banjom sa ding le communal tension lin ta so do ding chule thi sanai san ki so na hi ding hi bovetin kim thuso chun ata lang in hi New Delhi khupi a right wing organization holam kaina a ki zo ding ki zong hi lunggel phalo apot dan ule kina ki bo ho si sa ding lungput nei hi bovin thinghangam samle lungmon su ke ding bidoi zong hi ding hi Hichi to gon hi Chief Minister Lui N Biren Singh langnei siknei government da thakhat che tabang hin thangphung ta amele ho langa pandan unjong kiche te in hedo thein a umetin kim thuso chun asai bekin hi state sunga machinery hon Minority Hill Committee ho aveng bizopon tulaita RSS in kukizo chate chenna thinghangama kizo na nei ding atiu hi kukizo chate thajumi ding Aheloute Kuki zote achena u thinghangama kuna dalmang ding lunggel le to gon hi bovetin kim thuso chun ngo na anizin hi lunggel phalo nei puma hi tabang kizo na nei da to gon hi borsa loading in kim in government of India le security agency ho henga tip na anizin chujong la kina akibo ahung ko asit le amo po ho chunga action la a mo akichan devin national media ho le international human rights observer ho henga kim in hesa na anizin hi Izam ta Chalo Manipur kiti kizo na to gon ahung machal a kina akibaw thina man na chule thil kyu ki su si na thil su ahung umle kim in government of India le Manipur state government chunga ngo na kinading thinghangam hi political experiment bolnamun hi pon kukizo tezong make huma ki ding hi poitin gi na anezun hi Hichi chamnal hangsam le rehabilitation ko sa ji a ki bol ki ho hipon uki zote chena gamdu cha ji tha chumi ding le to le tham ho la pi ding lungput nei za ki bol ding to go hin hetabang hi borsa lova pha hi ting kim in government hinga nge na bol in hi BJP National Spokesperson le Northeast in charge zong hi Dr. Sambit Patra in Nikomasanin Tirchampul District Avil Zovin Janhi chun Kangpopi District Agavil kit in Hija chun Kangpopi MLA Nemcha Kipgian to zong close to a meeting anaisin hi Kangpopi MLA nu to Akimuto Zovin Lok Sabha MP Sambit Patra in Committee on Tribal Unity Kotu Sehilka KW Sadar Hisle CSO lam kai tum chong ho K112 CRPF Kem Kangpopi mona anakimupi kit in hi Akimutu na wa chu ipichet ham timi pi hena akiphonja lowang in Kotu akon thulut ki mudung zuya Dr. Patra in society lam kai hon Kamsunga chamle lungmor theina dinga na ato duwinge na anezin chule national highway ho a mizo se alam la thedin jong nge na aneze ativin hi Sambit Patra to akimuto sung uwachun kotu lam kai hon paste thum zen asaw memorandum khat jong an pilut uvin hi cha chun kuki zona mi te dinga ke vai hom na tum poimo hidan avelin anlang sam kit uvin hi Memorandum achun kotu in points sagi anagol hauvin hi choho chu hile akhatna kuki zo nammi te ding a security thu ahin security ning hing sena koiding a nge na kinai jingwang in kuki zo nammi te den tu chana security ning hing in pe hinai poi ani na kotu memorandum in asai chu hile ki vai hom no ho a kuki zo nammi te a hiding bangta a pan
zau sa hi poi athum na ako tu in asai thupi pen chu hele kuki zo na mi te chunga hunama tha chumi ding to gon amjing to kilan a atuma ke vai hom na separate administration poi mo hidan avelin ata lang kin ovin hi alina ako tu in asai chu hele thinghang mi te gamlago hu bi ding ti hi kuki zo na mi te lungel chu hele chamna umna ding a justice aw masat ngai ziti ahin chule atuma ki vai po ding dai nahi india kon pampe ding ti lung thima kon hilowa kuki zo na mi te khin so ding dai na kon hungpeng do hi zoi tin ko tu memorandum chun asai be in hi nam ni te ni ki ka a ki tha ki ma atan na ding a aspa ek hi thing hangam bo wa hilowa manipur pum pi a koi ding poimo hidan jong ko tu in memorandum achun ata lang in chule mha thaleng ho to ki mu tu pha le mail he ho to ka to khom lo diu chule tu pena free movement ke phalo ding hi tin jong ko tu in apan mun u memorandum mangchan ata lang uvin hi ho chung chona gal jam ho rehabilitate bol apoi moding dan le kangpok pi a hills university le effort flex hospital jong poi mo hidan a het sa uvin hi Indian Air Force ten honglung ding nisim sagile get ni hua Pakistan to akigam get Rajasthan mona military tool len ta nei ding hi notam ti chu notice to element jong sodo anahitan exercise umsunga gamkai sunga airspace ho khana jong nei tawin hi kin gun hi achi sa Pakistan to so galguh bolhon pahargam mona kurjin mi somni le mublam anatha zo over Indian Patent mailam ki guna lin ta nei dan u vatsa na bol ovin kisese agraman ti ake he military drill achu karsat len na changkang ta refer le SU-30 MKI chule adang tampin jong turn chum hu agal kap bom hi ding dan drill na nei ding u hi Pakistan vai hom ten mailama India do na a chalo na nei jing theuwa amna chunga kin gon hi kimaven na to gon khat a bol ovin jong ki sejin hi chu thu to ke mat Indian Prime Minister Narendra Modi in National Security Advisor pa chule sipai zalam kai ho to hom na phachon pi anei pi hitai alangkhan agamte ni ki ka akhe thim tolo na asan jinglaisin Pakistan lam kailu bu ho akun nuclear government cha anei ho paw me pi a chele galguh bol ho ato sot naw thua thu seina anei jing bin hi India te military tool hin ma athil so ho ading a kimagut tup na le milma te anga atatu adom bo na anei zo theidan u betsa na khajong hi between May 7th and 8th Houthi galguh bolhon Israel te le na nga amun Ben Gurion International Airport hypersonic missile mangcha a anakap mu to kiman in Israel in hauta in Houthi te chunga buluna an chilha pivin hi Israel te gal satlen na somni chunglam in German gamsunga hodeida kongkai mun vela Houthi te strategic mun pi ho bom som nga wal lamin an hi khum uvin hi buluna achun industrial complex let me pi chen namun jang apang in Bajil kitimuna cement factory jong anapang amuna omit na amu ho seidan in thilelo tampi se na to na bana kisu kha machan na jong to jong adim active ni hi hetpeh chu achi sani kho somli lenga sung se a Houthi galguh bol ho hin Israel dauna amishal drone somli wal a anabulu do zo ahitai China inagam sung uwadan di lauta thugu la khom le sumal phone ding a panla gamdang mi ho chunga khauta na to na chil ha piding in ana phong do Thusoh in US Central Intelligence Agency 10 China pawa thu ki seina video na so do odom bo na phon do hi hetpeh chu achi sahab da sunga CIA 10 Chinese officer hon agam sungu thugu ho api do na ding over ana sei u hi hichi aso do u video achu Chinese officer a ki sei khanin thugu poimo ho chu agam sungu politics lama lungkim loji CIA te anga anaki pilu na ki sei en hi hichi China ten agam sungu national interest kisu kha na hi ti hata dem na ne u hi Thusoh hi US le China in agi ka alhon counter intelligence to kisaya hata kite na anei lhon asu hat jinglai lhon Thusoh hin phat so na pa na kivel hi to jinga kingo to jinglhon hi achi salam salam a Chinese kamsung halbin a anachil ha Asian Winter Games a cyber attack ball in US
Secret Agent mi thumta zong apangi ti a Chinese security officer hon ngu ana anani u hi. Chile tu ku Mars lasunga masanga engineer ana hi mi khat jong gamsung thugu ho. Gampam agency ho khotna api do e ti a ngu ana anai uwa thina chan go na pi u hi. Dunia ding in thuso HB in akichai tai. Thuso tha imu ki ka ovil na bon un mang phalu chibe.